Reka nongere ngusuhuze kandi nguha n'ikaze by'umwihariko umuntu wese wakanze subscribe, ndagushimiye cyane. Nawe birashoboka ko ari ubwa mbere wabanye natwe cyangwa ukurikira ibiganiro byacu ariko ukaba utarakanda subscribe, nakubwira ngo kanda kuri iyo buto y'umutuku ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo nawe umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro ntuzongere gukikwa n'ibiganiro tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Reka tunyarukire gato hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Kisekedi amaze iminsi irenga 7, birumvikana ko ari icyumweru kirenga ari mu bitaro aho yari arwariye mu gihugu cy'Ububirigi. Gusa indwara ya Kisekedi bavuga ko yari arwaye umutima n'izindi ndwara z'ubuhumekero zigenda zifata umuntu ageze mu zabukuru. Rero Kisekedi yabashije kurira indege ku itariki 7 Kanama umwaka wa 2024, akaba yashyitse hano mu gihugu cye muri Kongo ku itariki 9. Kisekedi rero akaba yaje avuga ko igihugu cy'u Rwanda niba kigikomeje gutsimbarara kuri uyu mutekano muke. Murabizi igihugu cya Kongo ndetse n'u Rwanda ntabwo umutekano ari mwiza, kuko igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya Kongo birahanganye cyane. Rero ibi ni ibintu bitoroshye cyane. Kisekedi avuga ko niba koko iyi ntambara igikomeje nawe agiye kuyishoza ndetse akagura n'ibikoresho bihambaye cyane by'intambara nk'indege za misile ziremereye cyane zirasa kure ndetse n'indebakure. Avuga ko n'igisirikare cye agiye kugikomeza cyane, akabahereza ibisabwa kugira ngo bitegure guhangana n'umwanzi. Uwo mwanzi Kisekedi rero yavugaga nta wundi ni igihugu cy'u Rwanda. Kisekedi akaba akomeje gutsimbarara ku mutekano muke ndetse no kwangiza igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni intambara ikomeje cyane irose, kuko usanga igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya Kongo bacanye ijisho kugira ngo bitegure guhangana n'umwanzi ushaka kubataka. Kisekedi rero akaba ari amagambo akakaye cyane yakoresheje, bityo Perezida wa Repubulika Paul Kagame, perezida utuyoboye w'igihugu cyacu, nawe ibi bikaba byaramubabaje cyane. Gusa ariko nyuma gato hari andi majwi Kisekedi yaje kubwira perezida w'igihugu cy'u Rwanda asa nk'umutera ubwoba ndetse anavugana imvugo ikakaye cyane, amwereka ko amurusha ububasha perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibi akaba aribyo byamuriye cyane, nawe kuri ubu akaba yaguze ibisasu biremereye cyane bya kirimbuzi bifite uburemere birasa kure ndetse ku buryo abirekuye byakwangiza benshi. Kisekedi rero nawe akaba yarabwiye perezida w'igihugu cy'u Rwanda ko yikundira abanyarwanda ndetse n'abenegihugu muri rusange, ko icyo yanga ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Urumva nyine hagati y'aba baperezida bombi harimo umutekano muke ndetse n'ibindi byinshi cyane batumvikanaho, yaba ibyo tuzi ndetse n'ibyo tutaramenya, kuko ni byinshi cyane. Ntabwo iyi ntambara ari gutyo gusa, kuko usanga perezida w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se perezida w'igihugu cya Kongo buri wese akanira undi ku gatoki, mu by'ukuri ubona ko ibyo bapfa ari ibindi atari ubu butunzi gusa. Ariko nanone hari ibihugu bigenda bishyigikira uyu mutekano muke uri hagati y'ibi bihugu. Mu by'ukuri nk'ibihugu byumva u Rwanda ndetse na Kongo byahora mu matiku. Rero aba baperezida bombi, yaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo, mu by'ukuri aba ngaba ntabwo barahura ngo baganire byimbitse. Umunsi bazahura aya matiku azarekera ndetse n'uyu mutekano muke uveho, ibihugu byongere bihahirane, umubano wiyongere. Ibi byose ikibitera ni ibihugu bikomakomeye nk'ibihugu byariya muri Aziya ndetse no muri Amerika ndetse na Afurika muri rusange. Harimo ibihugu bikomeye cyane. Ariko tunyarukiye gato ku migabane ya kure cyane nk'igihugu cya Iran, Iraq ndetse Amerika y'Epfo n'ibindi bitandukanye, za Suwede, aba bose baba bumva igihugu cy'u Rwanda cyahora mu matiku hamwe n'igihugu cya Kongo kugira ngo babone uko birira kuri ubu butunzi bwo mu gihugu cya Kongo. Niyo mpamvu Kisekedi we aza ashinja abanyarwanda, mu by'ukuri by'umwihariko perezida wa Repubulika Paul Kagame, avuga ko igisirikare cya M23 nta kindi kiba kigiyeyo ari ugutata no kwishakira ibyo kurya, ko imibereho y'abanyarwanda rwose ari hafi ya ntayo. Kisekedi rero ibi akabyuririraho avuga yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo kimumariye ubutunzi n'amabuye ya kiriya gihugu, ko turi abanzi be ndetse nta n'icyiza tumwifuriza. Ariko nyine ibi byose biterwa n'ibi bihugu bya kure bikomakomeye biba byumva
hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo hahoramo ikiku cyane, niyo mpamvu Kisekedi nawe adatuje mu by'ukuri, ashaka igikoresho icyo ari cyo cyose yakwigomwa ayo ari yo yose kugira ngo agure icyahutaza igihugu cy'u Rwanda. Abaperezida bombi rero iyi akaba ari intambara ikomeje ndetse ikamejeje, yewe idatezwe no gukemurwa vuba, kuko ibi bihugu usanga buri gihugu kimwe gifite ikindi kikirengera ndetse kicyosha, twabifata nko koshya kishora ikindi mu mafuti. Ugasanga Kongo ifite wenda byibuze ibihugu bitatu bikomeye cyane nibyo yishingikirizaho, bigenda biyosha biyobora, n'u Rwanda ugasanga ari gutyo bimeze. Rero ibihugu bikomakomeye cyane bya kure ugasanga ariyo ntandaro y'amatiku n'umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Kugeza na n'uyu munsi intambara karabutaka ikaba igikomeje, yaba mu ijoro yaba mu gitondo intambara iravuza ubuhuha. Mu by'ukuri ntabwo bimeze neza, ku buryo isaha n'isaha Kongo yatwataka cyangwa u Rwanda tukayataka. Ariko nanone Kisekedi we mu magambo yagiranye n'ibitangazamakuru na za radiyo zikomakomeye hariya mu gihugu cya Kongo, yavuze ko igihugu cy'u Rwanda ko kutacyataka ari ubushake bwe, ko igihugu cy'u Rwanda ngo kuri we ari nk'isaro. Aha ni amagambo Kisekedi yivugiye ndetse nayo yagiye yandika ku bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga akoresha, avuga ko igihugu cy'u Rwanda ari nk'isaro, ko kucyataka bitamusaba n'umunota ko yaba akirimbuye, ngo ahubwo ko yikundira abenegihugu b'u Rwanda, muri make abaturage b'u Rwanda nyine ngo arabikundira cyane. We ngicyo adashaka ni uyu perezida wacu ariwe Paul Kagame. Kisekedi rero akaba yaravuze ko kurimbura u Rwanda rwose byamworohera nko kuzimya buje. Ibi akaba ari amagambo yavugiye ku mbuga zitandukanye ndetse n'amaradiyo akomakomeye. Niba kari agatwiko, niba byari byo koko ntabwo tubizi. Kisekedi kuba atari kwatakura u Rwanda, ahari wasanga ari ugukunda abanyarwanda cyangwa nanone akaba ari ubwoba yifitiye. Wenda wasanga aya magambo yaravuze akeneye gutwika. Ariko nanone perezida wa repubulika Paul Kagame nawe yavuze ko uwamwataka wese haduyi yose uko yaza akomakomeye kose, uko yakwitwaza igihugu aturukamo, cyaba gikomeye cyaba ari gito, perezida wa repubulika Paul Kagame yaravuze ati u Rwanda turi igihugu gito ariko kizi ubwenge, twe tuzabatsinda. Ndetse Kagame rwose abivuga akomeje mu magambo atsindagiye, imvugo itsindagiye cyane ndetse irimo ubushishozi. Yivugiye ko uzashaka kwataka igihugu cy'u Rwanda wese azamurimbura we n'igihugu cye, muri make n'abanyarwanda muri rusange. Avuga ko nta mikino zikirimo rwose, umuntu wese ushaka guhungabanya ubukungu bw'igihugu, umutekano ndetse n'imihahirane hagati y'ibindi bihugu, uwo muntu ari umwanzi w'u Rwanda. Perezida wa repubulika Paul Kagame niyo mpamvu ashimangira akoresha imvugo ikakaye ndetse iri mu bwenge, avuga ko uzashaka kwataka u Rwanda wese bitazamurwa amahoro. Mu by'ukuri arega ni nabyo, ntabwo bizamurwa amahoro. Kongo n'u Rwanda rero akaba ari intambara igikomeje, intambara karabutaka, umutekano muke hano muri Afurika y'Iburasirazuba. ni ibintu byayogoje isi yose, aho na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize yari yaje ku ruhande rwa Kongo, avuga ko u Rwanda rwose ko gukomeza gushotora Kongo bidakwiye, kandi u Rwanda ngo ruzi ko aho rutuye ari hatoya cyane. Uyu Evariste yashimangiye ku gihugu cya Kongo avuga ngo u Rwanda nidutuze, kuko nta bwinyagamburiro Kisekedi ashaka, yatumanuraho misile ziremereye cyane. Ariko Evariste Ndayishimiye avuga ko ari abari bamugiye mu matwi. Mu by'ukuri ni bya bihugu bikomakomeye byose ntabwo ariko bitwifuriza icyiza, hari ibiba bishaka guteranya u Rwanda na Kongo. Mu by'ukuri turabizi ko mu gihugu cya Kongo hari ubutunzi bukomeye cyane, nibyo koko Kongo irahambaye ku mabuye ya zahabu. Rero ibyo bihugu bishaka gusahurira mu nduru kugira ngo biteranye ibihugu byombi, mu gihe bari gucocora nabyo bize bisahura ubutunzi. Rero Kisekedi kwa kutareba kure akaba abishinja igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ibi koko birakwiye. Kisekedi umunsi azahumuka wenda azashyira ubwenge ku gihe, noneho ibihugu byongera bihahirane. Ariko twavuga ngo Kisekedi rwose ibi ntabwo bikwiye. Mu by'ukuri nawe nureba kure, waba uri umunyarwanda waba uri umurundi, umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, mu by'ukuri ukaba wumvishe iki kiganiro, aya makuru,
nawe wamenya igihugu kiri mu makosa. Mu by'ukuri u Rwanda nta kibazo, Kisekedi rwose nareke kumva amabwire y'ibindi bihugu ayumve, ariko hari ibimubwira ibitagira umumaro, ahubwo bifuza gusenya umubano w'ibi bihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Rero bikaba bigiye gutuma na Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi abizamo. Ibi byarakaje Perezida wa Repubulika Paul Kagame cyane. Mu by'ukuri yahise agirana n'ibiganiro n'ibitangazamakuru bikomakomeye, nibwo yavuze amagambo ati igihugu cya Kongo kera twari u Rwanda, Kongo, u Burundi n'ibindi bihugu nyine bya hano muri East Africa. Avuga ko Kongo rwose kugeza ubu itakibarizwa muri ibyo bihugu. Iri ni ijambo ryatitije benshi cyane, isi yose irikanga irahungabana. Mu by'ukuri uyu mutekano uri hagati y'ibi bihugu urakemangwa. U Rwanda na Kongo ntabwo byoroshye cyane, ni uguhora ducanye ijisho kuko bishobora kwatsamura. Ariko nyine nanone Kisekedi twamubwira ngo nashire ubwenge ku gihe, ibi ntabwo bikwiye. Iyi ntambara n'iyi mirwano bicike muri ibi bihugu, twongere tube inshuti, tube abavandimwe. Mu by'ukuri nubwo umukuru w'igihugu yavuze yuko Kongo itakiri mu bihugu bigirana ubucuti cyangwa ubuhahirane n'u Rwanda, ariko nanone Kisekedi we yavuze ko nta munyarwanda akeneye mu gihugu cya Kongo. Ariko perezida w'igihugu cy'u Rwanda, abakongomani rwose kuza ni welcome, bahawe ikaze mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa Kisekedi we agusanze iwe muri Kongo Kinshasa, uri umunyarwanda sinzi ko mwamerana neza. Rero ibi ni ibintu bitoroshye cyane. Aya ni amakuru aba agenda acicikana kuri platform zitandukanye za murandasi, ibinyamakuru bikomeye n'ibyoroheje. Natwe niyo mpamvu tuba twegereye inyandiko kugira ngo ducukumbure, dukore imuzi, dukore iyo bwabaga, kugira ngo usobanukirwe, ubonere amakuru ku gihe, gatanu ku kandi. Rero nakubwira ngo kanda subscribe kuri uyu muyoboro wa Gazi Choice TV. Mu by'ukuri nukanda subscribe ugafungura inzogera, ntabwo uraba wibeshye, uraba ugize amahitamo meza. Gusa niba warakanze subscribe ni iby'igiciro kandi ndagushimiye cyane. Nawe mushyashya ikande kandi ufungure inzogera kugira ngo utajya ukikwa n'ibyegeranyo tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Ujye ubonera amakuru ku gihe, amakuru atari ivumbi, amakuru azira ibihuha, amakuru uzajya ubona gatanu ku kandi. Niba wafunguye inzogera nta kabuza uzajya ubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wabaye umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro, njye ugutegura nkanakugezaho. Nitwa Gazi King, ndabashimiye cyane.